Herkese salamlar dostlar. Buna giririk 8 brohi ödülləri və buna girdik ki, bizi də gözləməliyik ki, çox başını tutmuşdur. Bunu belə eləsən onda yaxşıdır. Dostlar, buradayıq indi. İndi də çox gözləməliyik ha. Bunun kimi paltar aracıyıq. Və yaxud indi də çox belə elə bir filmlər olacaq, bezəcəksiniz. Amma bunu gözləmək çox çətindir. Və dostlar, indi də bu və yaxud elə They ought to call this place World Zero. Places to sit. Am I right? Yeah, you guys do. Have you guys tried looking in the giant treasure hoard inside Prison Tower? Look, I've been keeping my eyes peeled, and if there was a Metashard here, I'm sure I would have seen it. Hey, wait! I think I see it! Look, that's totally shard-like-ish. It looks literally nothing like the Metashards. Come on, how many crystals could there be in a fantasy game? ¡Cuidado! ¡Ese es el cristal del cangrejo! ¡No deberíamos! Let's go! J Party! Oh dear. Let's just wait outside Prison Tower in case they need us. In the meantime, why don't we give out the award for Best Use of Tech? The nominees are Mermaid Life, Tank Warfare, Dragon Adventures, Super Golf, and the Bloxy Award goes to Tank Warfare. Deb Rainey here from IndieBox Studios. We've had an absolutely incredible year working on our game, Tank Warfare, and are thoroughly honored to have won the Best Use of Tech award. Winning this award has proved to us that if you surround yourself with the right people and live with the mentality of giving everything a bash, truly anything is possible. Cheers! Getdi. Oley. Rosie? J Party? How did things go with your new crab friend? Oha, bu nerede? It went great. Yeah, it was great. Rosie did a great job with that. Well, Oha, I hope you've learned an important lesson about drawing aggro. Right. Even if you think you see the Metashard you want, don't just charge in. You might make the dragon angry. You mean crab? Well, hey, good news is I did find the Metashard. Mikrofonla danışırlar. Oh dear. Tamaşaçılar broxuydu. İndi də keçdik işi. Aha. Gəlirik. Bu film də orada. I found it. Başımı fırlatacaq soğuk. Got it right here. 23. Bizdə 8 dama. Bu kofta, yaşıl kofta. Neyse. Və bu da ikincisini 8. Oha. I'm sure they're fine. While we wake up our hyper thrusters, let's take a look at this year's nominees for Best Sleeper Hit. Və dostlar, indi də burada olacaqdır. İndi də Mega Mech. You might know me as the co-creator of this. İndi də Or the creator of neçə this. saat Maybe gözləməliyik. I just O want to say qədər thank də you so much for running gözləməliyik. Super Doomspire this year. It means a lot Ve to us. biz bunları The game has sort of bunun evolved a altına lot thanks to you guys, the gedəcəyik. players. Yazsın. And I'm really excited to see where it goes from here. Do you have Daha anything şey- to add, Bo?
Yəqin dəyişilib bu da. Burada da oturdular, ne dəyişilib. Ne zaman bitirsin? Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Hə dostlar, indi bu sakitcə dururamşıq, yəni ki. Hə. İndi də no. Hə, That was really easy. bunu alaram sizi. They really gotta make these Gəl quests. buradan çıxmayaq ki. Break the Yəni level də cap for us experienced players, you know. J Party, look out behind you. What? Çox Oh no. Oh good. No, he's cool. elə deyirəm də, Quiero un elə arma como həmişə. esa. Oh right. I'll go ahead and admit it. Şifrəm var, amma demirəm, hay. Or should I say Ha. Yaxşı deyəcəm şifrəmi, amma inanmayacaqsınız. Au revoir. I'd İnanarsınız, yaxşı. facepalm if I had Onu hands. Nos vemos en Roblox. 2016 Hasta luego. Well, I hıcı. think we all learned something today. Onu Except 48.467 hıcı 38 o heç amma şifrəmi deyil. Onu 2016 hıcı 50 yazacaqsınız. Hərflə yox, amma rəqəm. Aha, girdi. Yes! Oh my god, yes! This bırakmayacağım. What's up, everybody? It's KreekCraft. One of the greatest things about Roblox is being able to share new experiences with people from all over the world. There's nothing quite like the feeling when you and everybody all Gəlin araq işi. Aracı. Oha! Hardan tapdın sən məni? Uyda! Uy! Sən məni necə tapsanmış ki? Tapıbsan. Bu nə tər tapıb məni? Oha! Uy, sən nə tər? Oha! Sən bir zəkalısanmış. Neyse, yaxşı. Dostlar, bax buna giririk sonra. İndi də bax buna girdik. Siz bir şey alırsınız papa. Rozet gələcək. Daha rozetin kırmızı harı. Kırmızı harı nədir? Oha, kırmızı harı almışam. Ne almışam? Ay yok, bu elə buymuş. Bu mavi dərsində kırmızı. Skuterdi tabi. Ha. Aha. Bu sev. Ha, Roblox'unu ama silmişim. Buradayım ben. Ha. Neyse. Buna giririk dostlar. Uşaqlar, buna gəldik. Cılçıya bas. Ha. Every dev dreams of creating YouTube'da da var cılçı. something. You know, it's really taken off when people Cılçı. start creating killer content about their experience with Hemen your basın. experience. Just being nominated for this award is a huge deal. İnsanlarla ha. Too excited, so let's just get right into it. Bak These bu legends are birinci up. sorundu. Best video star. Birinci oydu. Best video Bu star. birinci. Sketch. Check out this move. Check out this move. Aha, ikinciye çatırım. Hi Bella. Oh my gosh, guys. I'm
unlocking memories right now. Literally so nostalgic. Roxy K Gamer. Ha, buradan gidiyor. Tanker. Ay. Bro, come on, chase me. Where'd he go? Aha. Amin, amin. The magical card. Allah. Alright. Ha, dostlar, indi girdik. Çaktırdım, indi ikinciyə From a gəldim. couple of fan favorites to another, it's time to like, follow, and subscribe. Oh, I should too. To the one and only Şimdi Lana Ray. çox çətindir, Connecting buradan through the gedən tubes here. mən. Hey, Lana, can you hear us? Hi J Party. Hey there. You were once a reader. What made you decide to become a content creator? I've been training to be a professional Ay, bunlar düşürmüş. Oha, bunlar düşür. no classes, no competitions, and everything was on this new Ay, dedem var. I decided to Ayda. accounts surrounding Roblox Gel. content. Well, let's keep dancing through these awards. Would you help us announce the next one? Of course, you're the best J Party. I am. Here are the nominees for the People's Choice Award. People's Choice. Doors. Bax, yerə atlanacam. Sonra baxın. Catalog Avatar Creator. Yuxarıdayım. Lox Fruits. Aha, min çatdıq işi. Hə, dostlar, indi buna çatdım. İndi də yuxarı çıxdım. İndi də baxın, hədiyyə qazandı. Sonra da bu nə yaxşı rozet gəlmişdi. O rozet gəldi heşdədən. Yəni yaxşı. Brox yedik. Üzədə ara bilmədik, sonra aldıq. Brox yedik. Mini Dostlar, Toon. kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bye.